Kuminchu khovel hi aboi nuai ani bermai muntin maya boina achuka khovel ramro puite anin vaukhur khurrang boka Islamic firfiak polten Jammu and Kashmir Sheikh Wasim Bari anthan huwa Nimin Khan Bandipura district BJP president Merajuddin Malale BJP party worker pani anruchuka Jammu and Kashmir DGP Dilbak Singh Chuan Nimin July ni sompanga Khan he kidnap thenna mun hi Rafiabad area Spore town Pannakonga niin asoya statement in asoidanin heng firfiak polin an kidnap te hi zong turin riptakin muntina an thok chuak mek ani ti asoya terroristen an kalpuina mun hi rinhlel an nei thule chan chuak turin theitop an chua an chuizui mek ani ti asoi ani Tichuan security force le Jammu and Kashmir police ten ma an la taka India force te an chuan takzet India Today chuan ni zandar somrik Madhav Khan breaking news anron neita BJP khruaitu te anruk bochu him takin chan chua ani thu anron tarlanga jinglamatranga operation hitran ania hunrei tak darkar som pani chuangzet zon ani nuwa an chan chuak theita ani The statement chuan nimina vekhan India le European Union te chuan terrorist te do turin thoho na thuthlung siam antuma in biak na po nei ania terrorist beile tura thoho na mai ba ka hian sumle pai lam atran puina thlengin India hian heng firfiak adona konga hian adong dona ram in rel bolna buaina siam tu te firfiak ho dang bet tur hian theitopin European Union chuan antran puidon aniti antarlanga heiba ka hian civil nuclear thil inrem na tele European Union ram tenena anin kalpo na turkong roadmap India in aruam hanpo pomngal ani Prime Minister Narendra Modi chuan he meeting hi video conference manganai ani thu asoya thohona thuthung hi Nimin Khan an Seinfeld ngalani ti the statement hian antarlang India External Affairs Ministry chuan India in China le Pakistan bordara buaina anei chungchang po soilan ani thu asoya European Council President Charles Michel le European Commission President Ursula von der Leyen chuan an support zeldona Pakistan natranga terrorist te baina po atop thainan ma an ladon ti an soingal bok kan Prime Minister hi COVID-19 hrileng awangin buaina in achim renga ramchung hun ranga tuilian le lirnging awanga chiatna in minchim buairang bok Mizoram chuan BJP ani awang hian fakharsa ti kanom tlang puya achanchu Prime Minister ani thainan hian aphena hian Hindusa khwale RSS ho anin rolna sa hleangai ania tin Hinduram zaunalama hian ma alana sa nia hriat ani chuti rual chuan amimal taka amalak na le ruamanna aneite a cabinet minister te a choi moi thiam dan te mai baka India diplomacy a kalpui thiam dan te en hian a fakom thlot ani video masalama Khan India hi diplomacy thiam tak ani zia kan soi langjau towa tuna po hian chu alang le chia a thenom ram Nepal le Pakistan ten India ka ram ria buaina anron siam chowa China in natakin a ebok Mase khovel mit mua India hian thiam achang chiang lea chu hun chu athen ma chuan India hi achengai lo tuntuma hian India in diplomacy a thiam zia alo lang lea Australia Japan US Israel ten anthlop tata British colony rang ten anthlop thu anpuang to boka tuna hian European Union chuan anthlop satlia mai ni lovin thopui turin thutluk na ansiam tarup mai ani enga tinge ramdang puina hi India hian amamo ti ka video tamtaka Khan zo na in nei thina India hian ramdang puina hi chu amamo thaurualin chu ain ngana le athil tumber anilo engang pon amel ma ta hi changle tin chachuak ma se khovel hian thiam achantir thainan ramhrang teril ru ahmin vek man ani zoka tuna hian China hian bordara tension sang tak ronsiam le se chuan a chan let na chu ana hle to in arin om huaisen takin acha chuakanga
khovel ramro puile ram lianten an pui ngei to bokang abik takin Europe ramte US Japan le Australia te nimin lama khan khovel ram dang kan thir chungin India le ache vela thil thleng atam hle maya kan local cable news tele YouTube channel danga te mutur ala omlo boka tarlang zel phot maiteang Pakistan le India ram ria boina hian top ni anei tak tak theilowa China alolan ma khachuan dispute area hian khoiram ve main kuthak antum ngailo mase China le Pakistan an thu ain mu chautak viau nu hian Pakistan aron huang tau sot le ani India Today chuan an tarlan danin nizandar som pakhat lechan ve pelnu deuh khan Pakistan Prime Minister Imran Khan chuan India in ahma poa alo du lo to Gilgit le Baltistan dispute area atlo thu anron tarlanga kanfiat fiat joknan bordara boina awma ram in chu lai awm hian line of control krula ram enge moza ta thui an ram in chu chinin a huam si ta chu dispute area antia malak na lian tham engma ti phal ani lawa ram boilai alani ti na ania Pakistan lam saita hian dispute area awma India lam saita po awm tho ani tichuan Pakistan hian line of control atanga anma ni lam saita dispute area malak na lian tham tak kalpui antum tranta ani India Today hian antarlan danin he malak na tur hi mega hydroelectric project ani ti soin Pakistan Prime Minister Imran Khan chuan amuna kalin na thoktan turin honna hun amanga China nen hei hi ain kung kai tlat don awangin India tan buaina tham atling don ani Pakistan Lieutenant General Retire Asim Salim chuan China le Pakistan economic corridor poimo tak ani don ani alotia lo thei lovin India chuan athai dan ang anga adan angai don achan chu khoichet phalo ram in chu lai dispute area ania Pakistan hian angam sal le ani Pakistan le India inremna engma aza pa tolowa inka haina thutlung po bo chein lai puinen India lam anron kap vak to bok ani kha India border khoilai mai po hi a sensitive vecto ani chu China le India Ladakh face off nuwa thil thlengvek ani Pakistan Prime Minister Imran Khan chuan in soithainan tak amanga India lo hriat atan in chunga chuangin atlang aupui aniber he thil hi Pakistan history a tui khwa lian bertur ani dona ka sarkar chaktak hian building an satan hal don ani atia hydroelectric power plant hi Pakistan hian lian tham tak sanga anaya ate tham deuh tenen chuan singriat vel kan nei meka tunami hi chu Pakistan tui khwa lian ber aniang chumi tur chuan sarkar poin ma alatan mek to ani ati India chuan he thil hi a hriat vele a changlet ngala India position chu Kashmira dispute area POK a malak na renga kan din na nga ya kan ding reng ania thak thleng le ti danglam alani lawa chu Pakistan hian a hriat a thang atia hei mai hi adu tok lawa India sarkar chuan heng ram chunga Jammu and Kashmir Union Territory tele Ladakh te hi India part pakhat anni veka chu wangin India chuan adau dala malak na engma awm hi adu lo sa reng towa engram malak na po ni se Pakistan emo China po ni se India chuan adau dal zeldon ani atia India Today hian antarlan danin tun hi Pakistanin helai muna malak aron tumvoi khatna ani lawa kumsomli kalta khan Pakistan occupied Kashmir a hian honna anlo nei towa mase India chuan adang chata ma anla chunjom lonin antarlang ani helaya boina hi Ladakh ai khan a boi thak jok don nin NDTV chuan antarlang boka Ladakh khachu line of actual controller boina ania tuntuma hian line of control in a huam si lo mase dispute area ni boxi LOC atanga Pakistan lam saita om ani boknen China alo enroll ve boka India hian amachon turchu Pakistan maini lovin China nen amachon angai dona ama US in true front war India hian atok mai thei anti kha ain mung chhotan ni in alang
kumin mei thakan Pakistan le China hian inrem na thuthung anlo sign fel thlap towa he mega hydroelectric project a hian thokdun turin thuthung anjiaka buaina ni taberchu he project a za somsari hi China in athokdon ani India External Affairs Ministry thupuang tu chuan Jammu and Kashmir le Ladakh ta hi khoichet phallo India part poimo ania ani rengbokang atia India today chuan China aron lu thainan Pakistan hian kong a hon saka Pakistan le China inremna hian Pakistan hian a hlok na tur achan na sanghala aram hausakna ama control tur tam tak China kuta awm toa mase he malak na hi dan bo chia malak na ania wangin India hian athir liam mai tur ani lauti in antar langbok Nizana Vekhan Z News chuan China nena India in boruak thalo tak anei meklain Indian Army Force ta chu crore zathum man ral thuam mamo leinan India sarkarin special permit apechuak ti anron tar langboka tun hnaya maipo India hian ral thuam leinan asum aman hi aturu to hlea Indian Force te hian enge an leidon berti hriat anilowa Indian Army te thuam changtlun na tur lam nia soi ani Defense Ministry chuan tharuk chungin an leitur angte an leitur ania kumkhat chungin India alo thlengman vek turani atibok hei hi nimin July ni sompanga India Defense Ministry hova meeting in arel ania bordara India sipaite thuam chak an ngaya wangin he budget hi special pek ani ti tarlan ani boka Air Force Navy le military lam mamo thilte India hian alo leitreu towa tuntumami hi Indian Army te manrua upgrade nana he poisa hi man ani arinoma India hian defense lama nasatakin ma asona indona machon mai thai din huna adin fo wangin military lam thuam chakna konga ma ala nasahle ani